Director jangka Health Services jangka Sokar Jela Dr. Amanwar oleh tu mentakaski praterik unailar ajar arpau baka Sokar kan shim ya ka jingaram jong kitru kinong play ka koi ka khia alani ki paramedical staff ki ban faina bar Jela na kamta banjarap ya ka Sokar ka bedei baka jile persya ya ka jingpang covid khat khandai haga juga por Dr. War oleh tu baka Sokar shan ka sapin banano ya ka result jangka eksamen jangki staff nurse ya ka bala pelong hakan exam ka beradab ba dia tur baka daw ba am chimnala man penmi ya kan result kadai namar baka Sokar kam kwa ban pentut ya ka jingtre kam ha ka bade baka jile persya ya kan ka jingpang ura pantikanaru baka Sokar kan penmi bai ka result kam baka long ma kanum dan satya kan ganu ka jingda butu. We have got a lot of paramedical staff coming in. Okay, those who have just passed out from the state, from outside the state, we are trying to engage them on contractual basis for helping us out in this fight against COVID. Then you will remember that we already had long experiment naman staff nurses last year, August. Ni dapat ni result ke reason kali. Nomor kini result kalau dia ni nadu perai March. Kawanda oleh COVID, no. Kini kita ki post kibar, kibubun ki offshore di post kita. Ki offshore kalau macam berdiri kalau tang prak pendai sini nanti sam pendai sini. Tinggi kenapa tu ni ke result nomor nada ni tu ni nomor ni result kini baru kan happen ni tu. Kapal kini join kini kibai, kibat mai kan ada dia ya kan ika police verification ki bapak kan support, kabut kini dekor tu ki rekam tu kini ki health center tu kemana mana. Jika ni ke result ngin pirmi ndang ilapet kalau yang gadong sedong kamdar su ganu ga jing ting ga jing sbet kan yang gajungi ki contractual jungi gini ki wei ki thun covid ki yang gat warfat ngin sepermi garza kanum dan ganu ga jing elek utu dan ga jing elek durit bagi sabar mi ni garza ya ta ngau syak pat ki